When la guerra primero empezó, tiros por todas las partes del pueblo. Gente con escopetas de 12 o de 16, eso es el tamaño del cartucho. Se llama 16 o 12 milímetros. No tenían fusiles propios o nada así, pero más adelante sí, ya empezó a coger. Y la gente ya sabía bien que de la África, el general Franco, uno de los más jóvenes generales que España tuvo, ya había entrado a España. Pero también a ese tiempo se sabía que alemanes también habían entrado a España por otras partes. La guerra yo creo que podría haber terminado sin interferencias por la gente de esos países en 6 meses o menos. Pues al principio de la guerra se les llevó casi hasta la frontera, pero después cuando estos vinieron con armas que eran tan modernas para ese tiempo, no teníamos nada para combatir contra ellos, no en verdad. El corazón sí, pero la armería de eso no. Muchos de los rifles que usaban eran ya viejos de la guerra 14 y así. Y de esos que había entonces, de los fusiles ingleses, que eran muy buenos, no había muchos, muy pocos. And how do you remember those days in Durango, for example? Did you get to know anything special was happening? Oh, yes. You could actually feel the acceleration of the war because the pressure was there. There was a pressure that you couldn't mistake it. It was something which was, you can only experience that living in a position like that. The people were afraid to speak, and the ones they wanted to speak, when they spoke too loud, and there was a pressure there. But there was also a great belief and a great faith that we could win that war. And I think that was a special kind of living, that you had that hope that you could beat that person. Because the behavior in the early parts of the war, Franco and the company, they malbehaved in the towns and the churches and everything else. And the Republicans were accused of breaking every church in their country, which was not true. I mean, yes, in Barcelona there was some examples of that sort of thing, but not very much. President Azaña and Prieto went and saw and imposed their pressure to Barcelona and Madrid for that behavior, that we weren't fighting for that type of war. We were fighting for the freedom of Spain and independence. And that was the marvelous part. Yeah.